Uba Adelbot Nongrum, Emily Ganot Shillong Constituency, Haksandrik Rumpang Ajar Rio, Ulawan Bani Kren berbuat Sosnas Sotun, Menteri Berikmi, General Administration Department Kesorgar Jela, berkentu UU, Unshim Kia, bersinapan bit penbiang, Mekhalaya House, Havelor. Kacil Sukia Uba Adelbot, beri bersinapan bahabat penbuni Kamra, Mekhalaya House, Havelor, kadai namar kibapang bastom, kibapawan sumar cekategi ceka. Dagabapan pa bu Syam dalade bagi bapang bastom naga jela, kimio ceka bansa namar kecingduna Kamra. Uba Adelbot lo angru bau kloy ban senyang san polak tengta syaktenan bahkan sna penbit penbiang ke Mekhalaya House nak Special Urban Work Program SUWP arjarapsan ajar penriau nomor uperkat bahkan dai nak benta ke jing mentoy kipat ba kalau ke isu jongka Mekhalaya House apa pelu agani kalau ke bangasmo dongkam para mangis ken boboni ki saki kata markomong lapan pau manakani bawan cakop ledi ngayo ban saki ngayo witness ya kajinglong jongka present existing building mo kaba lator bar kabam don chu ta kajing singai bar haju por kalong ba ngalawan ra ru ya ka hani kaju ka issue mga kli po automation last automation ba kanu ka jing register jongki nampang ti kalong ba kajing pempau no in charge kalong ba kadi arspa khadar kajing register cuma arsnam arjarsan arsan ti akaju i ka snam ngakli tu kanu pat kiba sha dinai mo basha kantai no kalong kumba ars sispa khadar basha dinai ti kani ka penpau bala dong kam kerki hoi mar kani ka existing building kadon jingsha tang san apartment ki divide artli tu kalong sipo total jongki general patient but artli di VIP room ti sudai hi ban kentu nembau JD minister ba ka government kan le kan come up immediately with a new proper building structure kan bakani kan lonru ka parking place ka babiang ki facilities ka babiang na ka nongpang umar nongpang nile chitil particularly kalong setiap pokok ada mitik terang bantai bapang bistom dai nam tar bakilai na bantai ban soba ani bani sightseeing jadi halo terang nongrim ngaru kumu wena prank responsible representative ngasudai hi taman shu ai jengmut ngasu ba kalum pat biang hoi kumu opposition ban shu kanto kata kanum biang ndai gadon kapor ka bang hapan ai jengmut kadon kapor hapan kanto kadon kapor hapan ai gejero gitu kadon kapor mung hapan ai ka ketiga mon ti kalong nak banta welfare jong ki general public kamtam ki patient tu ma panpa halor ka jingdong kam jong ka jaga kamle ki jingkwa kadi ki jingdong kam nomor arpoi tli ki snam la ya du badon kani existing structure mata ko old structure hanti po Mekhalaya House velur ti ngai bakam serve shu tar nagarau dongkam ya ka new building rolong proper planning kemudian ke parking, kemudian wifi, barang juga porken biang ke facilities, kemudian umut pa ngalapan pa ur positif bagi dongkam ni ka luxuries ka ngokai ka ki ying ki kamera deluxe mo memang game dongkam ru ka ba la ban serve kam tam ya ki dongpang nomor ki don ki ba spend time lembaga jing stom jong ki penai ba dolu ki snap ti kalong ki namar ka dawa jong ka kadi dawa jong por bala dei jen bang yo ka proper care health care ka piang po state ngim nok kam manage ti wat mga ko nomi kmat ngom kam male ti namar kata dawa bang urge ya ka government lembaga JD minister ban warna no immediately yani ka new building ka dong kam kerki ka balong ka jing mentoy kam tame pi ka kantin spring of hope di ban bat ya ka di ban pene ka mo ngam kuat bahkan dia akan kelak kata ka source of sorrow mana ka bentaki nongpang jadi halor tanong rim but kum uwi na pring nomi kumat responsible representative ngamdon i ngadon tang tulok ka scheme tinga smo bagat hir ngamde ya tambah li sumar iti gibri no constituency nani badai ki brio ki basumar na kiwi pak ki benta jong jala Mekhalaya ba kidon ki bakli bangi po social media boleh buat dalam habi ai ka scheme kawai day berka 19 jauh 17 Shillong constituency boleh nak iraj po velo
kamdei bang ira ikani po Velor Hospital ara ikani po Velor Meghalaya House kani kalong tapan syai berkadang kam mencoba bro nak basyai khamtam nak banta ki real name nak banta ki real account kamdei nam ta ki fake account nak ki fake name kabang ko ban basyai kalong balai ladang ai kita ka ladang teruai ta bisa sanpulak mo sa GD department nak banta ba kalong si banta ngayo berkontribute lang kumboy na pring nomi kman namar kamdei kamo ong fi kamdei tang ki na po constituency balik sya smar kani kalong si banta kabalong si banta ngayo ya kaban kata lem khamtam ki produk personal bar khamtam ki citizen jong ke jala Meghalaya tibat ngaterwa ya kani kesan pula namar kumbaga ngalapan pau pa hoi ngadam tam tulok bar kaskim ti ngasim ya kani kalong ngasim pa ba ngais pa ba ngako an bu jikli hatu long kapop se ada ngasim eta ka scheme po constituency man ai po Velor Meghalaya House kalong ka pop se bali kalong pa kelas se mo tinrei kani ngasmo ba kumwe na pring na bikman ngayo ri ka banai ka tiga diang tiga mon mar kani ka jing offer ka jonga ka jing terwa jonga kam dei ka first time men bang along MDC apo district council men shua ngalong concern ba na ka banta ka boundary tiba nga jupan pau apo kayeng dor bar thawa jong district council bakumno kum ki primary ladang yo ya kapan dekat no mo neka scheme ko pangidon desi san pawajar marwi UMLA tembut lai pangud ki amadi yang idon sorry amud lai pangud ki MDC apo kayeng dor bar thawa jong district council ki HDC tembut ladang ni khailang pat ladang ni dekat san pawajar kanwan kharsan lak pun nalapan set up ya developmental activities haki haki sensitive area khamtam ki area ki belon ka dispute kadang bagina aman penne pensa ya hok long trai khamtam ka khando siap tingani kam ka first time ka bang terwaru yang ni san pulak mo tindai kani rumah sudai ba kanu kajing sarong ya ka constituency haka kerteng jo constituency mle haka kerteng jo mali haka kerteng jo constituency 17 no constituency mala bu kajing tho mala terwa sa Mr. Pudaburam Jongka JD department tengah ia ke jiksta Jongka department kumlo kan penbiang ya ta ka ngamut ia kita banta ha bangar man la ban fulfill ia ka procedure ha ko bedai kumlo ban pendep ia ka pendep ia ka procedure na banta ka kenika operationalize si banta ka contribution ke Jongka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya